uNkulunkulu lo wacabangela Israyeli makasehlane amupha kudla njalo ekuseni baka-Israyeli bekumele bavuke badle loko lokutawukwenela lusuku. Nawe vuka udle, uNkulunkulu nawe uyakucabangela kulelo hlane lokulo kuthi uthole isinkwa sakho semihla ngemihla. Asihlanganyele-ke nasi encwadini yabaseKolose sahluko 3 verse 23 na-24. Ngicela kufunza nje, wena ungafunza ngendlela lokubhalwe ngayo, kepha ngicela kufunzela wena. Konke lokwentako kwende ngenhlitiyo, kube shangathi wendela iNkosi, hhayi bantfu. Mangabe ungena ehhovisi, mangabe uyashanyela, mangabe uyabhala, mangabe ubala imali, mangabe uyafundzisa, mangabe uyalima, konke lotawukwenda kwende ngathi wendela iNkosi yakho. Khonda iNkosi ngako. Lithi khumbula ukuthi ukhonda iNkosi, wati ukuthi utakwemukeliswa umvuzo welifa kuKristu. Noma bengingabeka emagama ngithi utawubhadalwa lizulu mangabe wendela lizulu. Nalamuhla uNkulunkulu ukupha lithuba lekuthi kube khona lo mendela kona. Kungaba smile ngathi wendela iNkosi yakho. Kungabe ligama lolikhulumako likhulume ngathi ukhonda iNkosi lenguJesu. Ngaloku wenda indzawo lokuyo ibe nebukhona baJesu. Ngaphandle kwekuba sesontweni la siye sithandaza, hawu Nkosi sicela bukhona bakho, uyabona mos kukahle naloko siyathi vela bukhona bakho, ake sithi vele bukhona beNkosi yelizulu, sisemakhaya, sisemahhovisi, sisemasimini, noma ngikuphi, semgwacweni, setimotweni, ake sende bukhona baJesu ngekuthi loku lokwendako ukhonda iNkosi. Thatha ngekuthi lithuba lekukhonda iNkosi. Angikubeke kule setup yasekhaya la sike safunza khona kuJohane sahluko 12. La kule setup yekukhonda iNkosi, yekwenta lebekwendiwa kwendelwa Jesu avakashile lakhaya eBhethani kubo Lazaro. Jesu liBhayibheli lithi bamendela kudla, mata wenda Jesu wahlala lakhaya, bukhona bakhe babakhona ngekuthi bekaphekela iNkosi. Usahlanganisa nawe, kwangathi ungaba nemicabango ukuthi ngendela iNkosi. Apheka aphakela, kubhalwe lawo magama simanga liBhayibheli lize libhale ukuthi waphakela. Lokusho ukuthi kumgcoka nalokupheka nekuphakela embi kwaNkulunkulu, noma kungaze kwetayeleke, kepha kumgcoka kwende ukhonde. Uyabona, uma sitawucala lata sibukisise naletindo letincane lesitendako emakhaya, ngeke sibe nembango emasontweni kuthi mina angilitholi lithuba, mina kunje. Mata wathi mina ngidayibamba emabhodweni, hhayi epulpit. Lazaro-ke yena ngoba sisekhaya, liBhayibheli lithi Lazaro angilomunye walaba bedla naJesu. Nenkonzo yekudla. Ngiyathi silabaningi kumbe lamhla batawuthi hhayi ngiyayibamba-ke le nkonzo leyo. Kani phela nayo ihambisana nelikhono lakhona, ngoba akusinje lokuthula udle, kepha ngilokucocisana, ngulokucoca nalabanye ngathi ucoca naJesu. Lazaro wathi neJesu ngidamenda ahlale ngoba mina ngiyakhona ukuthi ngidla ngibe ngikhuluma. Awu mina ngathi akusiyoyami-ke leyo nkonzo leyo. Uthi Lazaro mine ngidawuthi ngidla naJesu ngifuna evese kagcithe ma-hour 10 Jesu solo ahleti nathi ngekuthi mine ngitawusebenzisa kukhuluma sahleti naye etafuleni. Maria-ke lithi yena wathatha emakha labedulile kakhulu endiwe nganango emakha. Kusho ukuthi Maria yena wasebenzisa liholo lakhe, wathi mine ngidawuthenga tindo leti special la, ngidawukhonda ngemali yami, ngidawukhonda ngeliholo lami. Le ngifuna sikubone ngilokuthi
ngamunye ngamunye wabo Jesu wakwemukela labekakwenda kuye. Ngamunye namunye wabo. Noma ngabe yini, noma ngabe kubita ukuthi kumbe uyashanyela, ake sewente ngathi wendela Jesu. Uyabona nesmile impela sitawuba khona ungaze ube nalowo mcabango loyo. Noma ngabe unathisa lo munye emandi, ake sewube nemicabango kuthi ngendela Jesu. Ngaloku senda bukhona bakhe buvakale, sihlale bukhoneni bakhe, size singabi nesibungu esebukhona bakhe ngekukhala kwe-ogani. Kwangathi loyo Jesu loyo lesitimisela ukuthi sitawukhondana, kungabe nguphi emsebentini, ekhaya, loko lokuncane lekungenteka labanye abasakuboni nekukubona sekwetayeleke kakhulu, kepha izulu liyakunothisa ukuthi kunento loyonto ngenhlitiyo uyentela inkosi yakho yasezulwini, ukhonda, hhayi ngoba usesonveni, kepha ngoba Jesu akhona yonke indzawo, kalithunyiswe ligama lakhe. Amen.